Sanibona enjikalanga uDokotela Solomon Lophansi Eastern Cape emampondweni waqhilaza umthakathelo sikisiki kanti eMT Park isigodi nawufika nje ubuza la bayazi kwahlophe uthi ufuna uSolomon hayi ngeke mfana Swati lo sibuya ngapha kangwane lalela uyazi kuba nabantu bathi no yazi nemsebenzini ngiyafaka emsebenzini kodwa bangithi ngiya apply emsebenzini abanye bayathathwa benqaphambi kwami yayiva lento le ngi-apply nabo still mina ngigejwe fike esigodlweni ungithole ku-0727447804 unento ekumele ukuthi siyi-check ngesimo somuntu onenkinga lenjalo sihlole kunento emele ukuthi ngalento le ngigcabe ngayo yazi ngiyangidideke mina kuba nesikhathi athi umuntu mina ngihlala indoda nje into engahlali bosisi athi omunye indoda ngiyashela kodwa intokazi azingizwisisi angisachana ukuthi lento ngenzeka ngalokuthi maybe ukuthi ngingasebenzi ngathini nansi lento yeni madoda nayi ikhona nayi ngiyantshela zinsiza amajongo everywhere wena ubona le video uyabona insizwa zase-East London zichumene kakhulu yabona insizwa zaseGqeberhe hayi shimile leza zinto lezi hayi zishimile into eziyazi ubutshwala nje kuphela fika ngizokunika lento zokunika ubaba omkhulu le ndoda le hayi yabona nginike lento ngathi gcaba la ngiphinde ngithi gcaba la ucabe la bese mosokugcabile unegazi ozongikhiphela lona la esifubeni sakho ulifake la mkhulu yabona lebhodlela ngiyakhona ukuthi ngiposele yabona masofakwe lento le hayi mkhulu akuwona amafutha nje futhi lamafutha nanoma kuthiwa unomuntu wakho yes sikhona izikhafulo futhi zihlukile unomuntu wakho uhambile anisakhulumisani shisa lento mkhulu hayi ngo-12 ebusuku phela kunesilwane esingalala esigene la mafutha mkhulu ifika ngephupho lomnye izomlala kweshana uthi wiki kanjani izomlala kodwa kuseni ukutshela yabona nasigaranta kahle akufuna kuphela 5 days ile libhodlela leli ngiyakwazi ke futhi nelibhodlela ngiconvectele alithanda kakhulu amaSomalia amaTopia inlegenge lezithengiselayo nje ngisho nanoma umuntu wakithi une stand ngiyakwazi ukunyabhathi ngiyaliconvert kunento engiyifaka la ngaphakathi bese uzokhupha le software phela lapha kuwe wenzele umkhulu engizokutshela ngale libhodlela nje hayi mkhulu hayi ngisho noba uya ku-interview ngalento but uyangitshela ukuthi uyifunelani kulezi zinto lengizibalile so that ngizoyiconverta eva for lento oyifunayo awangimathinta lo mkhulu mathinta lo 0727447804 ngiphansi Eastern Cape angikhonye province elisiki emampondweni website yase Eastern Cape emampondweni mkhulu yaqhilazo sekujula kakhulu yabona namhlanje ke yafikela zenginsizwa zangapha yebo gogo zangapha eGhini kuthiwa kuse king angisho lutho amen ufona noma uWhatsApp akhosi